прва емисија во новата година, интервју со Дејан Лучич, неголемиот експерт за теорија на заговор. Може ли Солун да биде главен град на голема Албанија? Албанска мафија е главни финансиер стварање Велике Албанije, a to na konkretnom nivou je odradila engleska obaveštajna služba uz pomoć Amerikanaca. Droga da ide avionima iz Afganistana. Afganistan i Makedonija, to su isti naziv. Afganistan je teritorija gde se gaji afion, mak. Makedonija je teritorija gde se gaji mak i znate da se gaji mak. I to odličan. Pa bi onda mogli da vrlo lako da ustanovimo kojim jezikom su nekada govorili svi stari narodi. Makedonski. Стоеше ли Сорос този да ја работи што случува во Македонија? Сорош sve православце мрзи. Setite se Zbigniew Brzezinski, koji je glavni ideolog, to je poljski Hazar, on je rekao komunizam je gotovo, sad je na redu pravoslavlje. Клучниот ребус на целата геополитичка разврска всушност е Сибир. Kinezi koji se naseljavaju u Sibiru se žene sa Ruskinjama, menjaju svoje imena i prezimena i prelaze na pravoslavlje. Добро, можете ли да замислите косоки православци? U Hirošimi i Nagasaki su vam Japanci pravoslavci i zbog toga su Hazari iz Amerike koji su bombardovali Japan izabrali Hirošimu i Nagasaki kao mete. Zato što su tu Japanci pravoslavci. Во центар, понеделник, 22 часот.